maka jingduai. Bukwa jing bhamne ngiayu utrai hakna jemit ke bamenta. Bedor rengkat bangi lalu bagi dan hapo akmi pad hadu kapor ke bamenta utrai. Kaya utrai bingin sam para samla utrai. Doa utrai bakan lang kawate yeki. Pad hilang baru utrai. Hagar tengah jong Jesus Christ sialami dengan sim berkadar kajemi. Mantap hala kata. Amen, but amen. Kaya banta kabang akwa ban sam pi hakan kapor kajemit kabamta kum kun sama. Jentin kilong basnyo tenat ba. Henry kilong bajeliu habangi perkat ya ka. Ngakwa pensyong norem ya kajingkren kajonga hakan kapor kabamta. Na gospel kajong Marcos kalong kaba khatwe ka khot ba khat a hadu ba khat sao pule jrong gong no u jisu u tim ya we u dim dambo pitem balai u jisu tim yu ding dambo atau pelaju perkat tengin pule na po nga kapat iban ra in pule gini bentah gospel jong Marcos way hadu ba khat sa tin di bumle hakbala chaite haba kilamino na Bethania uras ngotngan haba ulai ite ya uding dembor na jengai ba udon kisla la lej ban khmi la un cham na em ai hu haba ula poi te hu kum shama shama ai ru nei tang kisla na ba kampat long ka ayam so dembor teu jisu la yathu bolong hu omdon uban bamso shu name lano ru Isundan jongku kilayo snow. Swasyang. Hatu berkan bakat ukun jong bulai umtip baka pandai ayam so. Dan nem kibri berwat so minta di so ayo benik minta shopping di nem. Peju pik wat shopping apa di sembar. Benar beli wat shopping apa di sembar. Om Dan, badai kapadai ayam. Mentah kadai ayam jong shopping men ngini ben yo. Rekok shopping pilih menuat mentah ayam. Kada ayam shopping ni nam. Teh ha ka juga por. Kapadai ka ayam jong dingso dembur ban sei kiso. Te balai uji sulet. Kamu i kisla. Ban balai utim. Ha padai ka ayam. Hato pi berkat bo uji su umtip. Baka padai ka ayam. Hatu perkat bau cisu ulang kata bakale, hatu perkat bau cisu kat dukun jong boleh umpat tip bapak dek ayam sok ding dembur, bau cisu tiap kena, hei kuaban ai kecingkai, dan atli ki bentang kabang kuaban rak kena kapor, kawai kadek katum kecingmut ke jong cisu kres sakipor ki mensyaban ai kecingkai kesendan ke jongo, bat mentah yang ai pi iwi puai kathau ke eipat ngin pe chuang kat kum na ka bible ke ke jingkai ka bu jisu ukaban ai ke senan jong lagin pai ka dikhot ka ba arpo na ka pa di ban ra in pulen ka dikhot ka ba arpo tetjar hadu ka ba pun riu haba kila yat lat man step ru kila yu i utau ding dembur balayap terkhang na bil kithir petros te haba udah kenal pat hu Bukan rat akmi utau ding dembur ya ba mera tem layak terkhangna te uji tu re tu uang tingi to yo ma phi ka jinget ha ublai hisang ang ma phi bo no ru bat ang no lum tolong barat na to no ru chadulio bat onam sngo ada tin ha ga do ndai unget ba an salong ke ru yek ba lo ang kan long ya u ke ru yek ba ku ba nama kata ang ma phi bagi ek barok katiba pipan ba pikir pat donget ba pipudiang ni kita pin sayo ba pirayang kerpat ro temap ada pi bat sosi eno ro bokpa jo piru ba beneng penap pipi ek ringkang jo pi relda pimba ekpa jo pi ba beneng udah map ek ringkang jo pi kana keng kadai kai ta ka jingkai ka bu jisu ka ban ai kisenran jong Hawala mi no na Bethania kena andal room ship temple andau jisu la mi na Bethania ugai lingti
Bởi Schmidt mesti lah bami usia Tuhan, maru beri wan kenjadok Tuhan em, tu Yesus wan kenjadok usia Tuhan, kedok cuma Tuhan. Yo iya oi ding dembur bahasa Islam, oh ni kaji ibang bahasa Islam teman. Tu Yesus le keno alai ajan jong. Ana le jong ajan jong tau ding dembur syam soye. Kapat dei ka ayam mansok ro, kapat dei ka por mansok. Hari utim ya ding. Balai utim ni syam hadu khat ka baat ho ban ai ka jingkai. Habu tim utar khong. Habu utar khong ki sandan ki tu ki keli ki ong yu Jisu. Kumno ong mana bang? U Petrus. Kenal Petrus kamul ketin ma. U Petrus ong kumno. Ko ken rada kmi uta uding dembur ya upamela tim layap ter khong no. Kenal. Anda u Petrus lo ong i tin uji su hak tak kapor uji su sedang ban ai jingkai. Pakai ke jingkai bau uji su ai. Ke bening kong kedai ban ngai jauh belai. Kenal? Ban ngai jauh belai. Lana pidon ni ke jingai jauh belai. Pila ban le ka pikwa. Mau kata. Tapi tim yo di nombor bahaban kong menjawab kata deh. Om nak kata uji suang syu, om dia datang uding dembur. Hari lumba memang kenria no, dalam kenria. Balai, pidon ni kajing ya balai. Kajing kari kajing so scam, kajing karmen, kedena. Barsyu wong ban belief, ban nget dan belief. Syu om dia datang kajing ni dan kamar bandon ni kata ke belief. Habangi pan no balai. Kenal? Hafidon kata ke cingit ke jong pi pan pio pediang dia nam kata ke cingkai kau Jisu ka ban ai no ding dembur bagi senran jongo om nak kata Jisu ka ban ai om ba yai map menai map perlok hi mayai map perlok hi badam kata Jisu ong ai ke cingkai balada ni map ikiwe ublei ru map ini kedena kata kaba uci su kaban ai cingkai kisanan jung nama kata utim ya uding dembor lada utim uding dembor ma kisanan kinam keli layap terkhong ni nama kata kenapa kisanan kinam keli atim uci su latim uding dembor tiga ke cingkai ba nyo pat ha kan kapor ke bam takum kisam la ko nyo kan ke jingkai bangin don kata ke jinget bangin nget hau Jisu bangin map ikiwe kirkang jongki hai kap khamso tenat ngiyo ka jingkai ka bos nyo jeliu hadu kata bagi perkat dan kusan kedai wat long ke buding dembur badan nak islah teng wat padai ka ayam bau beli simno yang ai pi ka padai teng ka padai ka ayam bau beli wan kmi yang ai pi ka padai ka ayam bau beli wan ajan jong ajang pi ka padai pain la gospel ka jong Yohanes bikin mau nam habale kamba Jisu wang ba kapor cunga kepada dia teng haba pandai kaporu haba yui yang IP bagi sei tak isla jongi imat kembal ngiladon kita kiso teng ni nam takum le ka jong pi takum ak ka jong pi ajrong ani kat tau beri belai ba nam ni la jrong kon pek ko badan sok ba kere bau Jisu uban Lepek yang IP apa yang hajan UI bam dan so habu UI bagi dan so pan ngisu ak bagi dan so kan mau hata kapor blame tim yang IP andau tim ngin so yap ayo oh kami yap ayo yap terkhang empat lain pulih na gospel ke jong Yohanes kenal kalau khatsan ter timpuleh hi pensiam lagi tengah gimam sai so ano unle kum no un ngorno dina badi kita tengah ki biap stai ki bayap unle no enggak terkhong le no ambet ki halawan ding besyar kai kedina kum tah ka jim ka jengi we po we lagi ju akristan lang na jurong kan ki purna ki brio ki padio ya mensim ko ki padio eta ka jinga aja masih ki ju ak tang na jurong ki ju brio ta kalon ba ma ba lapis syubud brio lapis syuak ng ngajrong lapis padon sisya kata
kefikam kenal ada wan uci su syam ya tau so api kata jinge api sepai la Galatia su pang belai unayu won timina yang ai api kenal nama kata wat ak tang wa pidan kai ayo pindan chua bat nauding oni tu tau so jong Peni yo so om de jong yo sela kan kata peni yo so hei tau so in pai ke ji im jeng ni bang ta in pai na Galatia ti Paul apostol si Galatia kalau besan kada khat ke bah ar pu ar yitin ki bang ne Henry so jong umen sim ulang ke jingik ke jingmen ke jingya suk kejing syak Islam, kejing lesbon, kejing bha, kejing ini, kejing jamnut, kabor halade. Syai? Don apa yang jonga jam piwe poi husiar pa. Tarangi kam bangi don yo mensim ru don kam don we. Usok jong yo. Usok jong mensim. La swing ak bangan dap do mensim. Hilang nyam don kejing ye. Mendim don usok. Padahal habau cisuan kejingan ba arsi kan mau tim yang IP habis tim nilang bayap style pada ampret yang IP kalau warding pasir kai lain lagi kami lah dia bagi orang Kristen ngedap do musim jong belai dia bagi dan dia kata kejing keman seperti ni ye kejing keman bersakri belai kejing keman walai lot magim dan rui osok jong musim lagi senyumnya lah dia bagi orang Kristen kan nak bagi imdan ni kecil nyusuk dan nengi busyun mengimdan ya usok jong mensim imdan ni mensim ikam hari imdan pada usok jong men sim bat ha bagi imdan rui kecil syak Islam imdan ya usok jong mensim ha bagi imdan kecil lesbon ni kap nap ba kata rui imdan yo usok jong mensim Abang ngimton ni kejing bah ngimton ru kata ke usok jong mensim abang ngimton kejing ini ngimton ru ke usok jong mensim bat abang ngim jamnot ngimton usok jong mensim bat abang ngimton ka bor halade ngimton usok jong mensim tanya teng asomong bah habis kiwe ki kali habis keren teling ang balik hinla ban control apa ing mane namar kamte ban keren pa ing mane ba lt ki ang ba am ngamla ngam bor halade usok je mesin di bor hal deh kedem self control tin English kan tapi yo mesin bakot pilak berkontrol hal deh mar usok je mesin di self control di ka bor hal deh pilak berkontrol koi ke di ka jing bakla ka jong pi pilan bakla he yai parsang ban control mak belai ai tapi sei tagi so tenang makata be careful la pikam ya de pilong Kristen dan kam andan so pikam ya le pilong badon do mesim dan kam de giso bat pile ben sei giso yo piang makata husiar wi puai kisamla ni we ngi su kam ya de pilong Kristen we kam padang we setan ki we giong pha Kristen kanam setan ka kaum de dah Rewat long kum ta kumbang ilong Kristen in ser di so kum Kristen ni pen i yo so jungye nama rauding itu yo sa para bengi se ki so ka ayam ko biang kan mau ublei untim kerko ka cika pentim dinam beliau tim yo ding nombor bamdan gius so Dikum ta yang ipu yang ngi ak bagi don gisok ngi sei gisla jarngam ngi syong shit ha herah bagi don pa usok jo mensim ngin chatem baga jing tim jong ayang pi galong wa shir khai ngin sayap terkhong bat bayap terkhong galong ke jaka kalwar ding ba shir khai hadu jok ting kan shainam shai dan jingkeli nam dan jingkeli dan ram shai kan mau ini benlong uding dembor Wei, bahasa Isra ni bahasa Islam. Bahasa Isra. Bahasa Isra sudah kena. Bahasa Isra, bahasa Isra Islam. Yang rei om dia pen i lagi Islam sudah. Pen i ru ikisok jongpi.
Amde peri tang mga iem mga san kum Kristan pen i ro pidon uso jong pe. Na la pi pen i mga san pim dan uso wan Yesus syatim. Ala bak tim jong ai pi kalau ding masyar khela sayam. Ingin la ya trai lam ka ching dua. Kok pa sing ba man ngi ai ngo trai be ngi atrai sing kai lam ba ding dam bor ka trai. Be ai ka ching kai du ka por ka ba man ta ka trai. Bagi nam long mu tau briu ba khalo. Bagi nam long tau briu no Kristan ba khalo. You tahu beriu badap lo mensim berkelau bagi nongong ladap lo mensim. Pengen syong shit kata pak. Hari ai kata lah pengen say lagi sok aja ni. Ibat i sok aja ni. Teng-teng ha pengen lah akan nyala dekum kita Kristan kita giba khoj. Kita giba dan yo mensim kata pak. Henry ha pengen dan pat yo sok aja mensim. Ngim dan kata jingik, ngim dan kata gisah Islam, ngim dan kata jing sebon, ngim dan kata jingkoi, ngim dan kata jingkeban, ngim dan kata bor lade kata terai. Habis mewan kata terai, ni i kata terai. Peleng di syong shit tang ajrang, hapo kim dan yoso. Peleng kita nak Islam, kita ibang ajrang, hari kim dan pat uso. Leno namar ngim dei ki belang kata terai bangin bam kisah. Bam dei masih berbelang bam kisah terai. Kum tak terai mentim yang ini terai. Kalau jing tim jing nyak terkong terai. Baru yak terkong me ang terai. An berat na yo hawa bing masyarakat. Terai. Tak abingin say kisah terai. Abingin don yo mensim berkoi me ai hangi terai. Hak kata ngajong cis kesini terai. Mentah bahala kata. Amen. But amen.